жерде чоңlar ким? Жок. Бар көрүндү мө? Бизде бир маселе жаралып атат. Бул жак Пратов Нурбек. Ушул жак азыр мага бир саат болуп калды. 1 саатка жетпейт. Бир маалымат айтты. Ошол маалымат тактоо иретинде силерге бир суроо узатайлы деп келдик да атайын. Вот, силер жұмыс қанша? Мен департаментке қарайсың анда силер, тура? Мына Ош шаардык сотунда тамеки чегүүчүлөргө атайын бир тамеки чегүүчү жай деп каралганбы, каралган эмеспи? Каралган эмес. Бир суроо да, бул жака келсеңиз. Мен алсак болбосо көрсөтө алсаң болор. Жок, мына алам. Силерге өтүп тамеки чеккендери бар. Ушул жерде туруп тамеки чексең, ага кандайдыр бир жаран же бир арыз жазган адам мүмкүн эмес жерде коомдук жайда тамеки чегип атат деп арыз жазса, мага милиция кызматкерлери чара колдонуш керекпи, колдонбош керек, кандай көрөсүз? Ушул жерде туруп чексең. Ош шаардык сотунун астында. Жок, силер көрбөй калдыңар дейм. Башка бир жаран көрүп калып, нааразы болуп, коомдук жайда болгондо да Ош шаардык сотунун астында. Бул жерде демек бул жерде тамеки чеккенге болбойт, э? Болбойт. Коомдук жерде, любой жерде болбойт. Мына тамекинин ошо калдырып. Вот ушундай сурап коеюн. Аты жөнүңүз толук айтам. Манас Нурсултан. Мен чоң рахмат. Тамеки чексең. Анан сага бирөө милиция кызматкери катары сага бирөө кайрылса. Ооба, ошо кайрылса да мисалы үчүн. Ол коомдук жайда тамеки чегип атат, мүмкүн эмес жерде кайрылса. Чара көрөсүңөр белки? Эстелиш керек. Коомдук жайда. Мен азыр судебный приставтардан сурадым да. Бул жерде мүмкүн эмес, каралган эмес, коомдук жайга жүрөт. Курение дегенди так болсо. Болсо чеге берсе болот. Жок болсо чеккенге мүмкүн эмес. Рейл, рахмат. Жолдош прокурор, сиз жерде чеккениңиз мыйзамдуу же мыйзамсызбы? Эми тартпай эле болбойт да биз. Sen негизде айтып койгула. Ne oldu? Ya. Niye böyle? Жолдош прокурор. Oh. Сапек. Hazır uzak Fransız oldu, neresi statüde yapılır. Burada Müslüman yollarına yapmıştık, biz o zaman da yazıldık. Ayıkalı çok nafa problem alınmış, onun buluşunda konuşuyor. Yekisi seçimlerimizde ilginç bölüm, üçüncü bölümler ve alınmış. Dört cümletin madalını, Prosekur'dan konuşunda konuşunda ilgili alınmış, ikinci bölümde üçüncü bölümlerin bölümünü alınmış. Смешно hepsine var bütün. Kılıçkoy'un konuşunda koysun, 7. bölümesinde 2. bölümün olarak canavar canavarlarla boşluğunu götürür. 8 yıla yakın olarak
Respublika'nın Kılmış Yazar Kodesi'nin 67. cildesinin 4. bölümünün 1. punktun negizinde cezasının cevap takdirleri sürede ortaya verildi. Sonuç olarak buna alındı. Şunu böyle kılmış koca dergi boyunca da Respublika'nın Kılmış Yazar Kodesi'nin 86. cildesiyle ilgili seçim alındı. Yorumlattığım bir vermedi oldu.